Rymbai is the best. North, east, south, west. Rymbai is the best. Nyom bai, how pra. Nyom bai, how pra. Alayong I, how pra. Waro waro, how pra. Cirup cilang, how pra. Apen nhau udah Rymbai. Berkat ramiat yo ulai sepai. Kasih Khliehriat konstitusi. Ya chon ha upra alayongi. Ham cha penbik moda kapisa. Waher waper paila kam kasla. Kanile bengki ya pinjaga. Dasa konswet pisang snempura. Ale warok cirup cilang daku dipik entah cenderang wam em wadok temen rombak wakisam layu yo jadi wapura kawada pun kisnem wadalai. Having been nominated as a candidate to fill a seat in the 6th SD Legislative Assembly, do swear in the name of God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. Ini kaya kedau, kau cembi akan ikut Ubiin akan ikut election ke Khliehriat. Wah ini mai kini cembi akan ikut simbol ke BPP ke parti. Wah kaya akan UP ke jingelek yang UP akan ikut ke chances ke MP. Kepelis pun ke jing penman yang haga wajib raya akan ikut luti haga ereng kau Kyrtong. Saya akan ikut election MLA Raja Rapule. To kedau ko penman yang to hai ke jing yo yang ai ke jing her ke yok kot ke kaya penting. Kita to man ko kedau pak ko yo em ke jing her horok iliang. Dari panen duk natri hadu kendit to ke jihir yang ke yok kot kete to ko man ke top priority ko ga pa ja bo ke ni dong ke thang yo ni te ke jing penman yo nga ko yang nga ko ji do ya ke ni ke party VPP wo to wa I emi ke te ke jing kwa ke jing angnut ha ko wan ra ya ke ni ke jing kala kham tam he jing to ke ni ke jihir ke yok kot nei da wa jur ke ni ke bam sap bam phong te ke Voice of People Party man ko wi ni ke party ke wa mi kelam ya ka ya gani ke kambam sap open khoj hapo yang gani ke jalam khalia yang I tagaram ta ikam ki khandro yesnok tilangi kam ki Kyrtong hagwa ya ereng dalali penci yang ba lembaga ni awareness program ye to gani ke sanchar ke khadar ke khoj de lalu ti de ikam rup sotli ki chinong go em hapo yang ke Khliehriat gani to daman go jing job hagwa de yi ko wan rup sotli ki chinong hagwa kipat ba de respond ki bat kaya ka gawa ngayu ha jing to gani ke election ke kauman kata wagi pat ba sedang yu satu wagi election pair go nagi bituan gi election hagi ni snem go dep the news nem ar jar puli to go por hagwa I kam gi pat ba usnyau thui ya go I angno di yo I kata jingla kata to go I to am ni to wagi ni district I haladaman go district wa ruspa halada bon kita gi marpo kendau ye generate revenue cibon andre ge ga go sausi uang watak wa management hak teguruk kom go biang light road kini ki revenue teman light road ki revenue teman mem go roy par kar kam te yu pat binya I he jing to wa ga ni ga jingmi yang kini ga om ki khajna go per de open em kam hok I ka hanang wa yo roy kini ga constituency ge yong Ki mai ga kubor ye chakinong jet hak ni kan ti yang Khliehriat constituency kau win lagi candidate. Kamu dengar adalah cukup ba lembaga arpun rutli ni mat kram gi nga ki wa ngada sam cukup ba udah kelam cukup ba te ke message le ni ke khubor cukup ba nong chong 6 Khliehriat kerpat ye ki hago elat ki nga sin kau amele woro ki wa yo ye ni khubor ko snyau pha ki hago wa yisnok tilang de wa ye kerchan lang ye ko VPP ye nga kau candidate yo yi yu po che thong yo yi yu pendek yo woro ki ni jing thumu ki jing ang not yo I wa de kular yo pa ba arpun rutli mat kram po 6 Khliehriat